Kami Soludarud Ibu Rasulgi Matata Haying Hashalgi Umita Darud na thao may uil kami Haying Hashalgi Umita Darud na thao may uil kami صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللہ نا قبول تو بھی سنو حاضرین کرام برادران اسلام قرآن دا اللہ نہائی قل ان کنتم تحبون اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نن ہائیدو قل ہائیو ایگی بندہ بندی ننگی امت نپانو پیسنگا ان کنتم تحبون اللہ نکوین اللہ محبت و بطاربا پیار تو بتا رہا نمسیر بدی فاتبعونی محمد ایگی اتباع تو محمد ایگی تم الو محمد ایگی لکلند چلو محمد ایگی کونگنگی نشان ادوگی ددا نقش قدم ددا امت نپانو پی نہ کوئی لوئی نمک چلو سی لا لیتے الہ مپو الا اللہ اللہ کھتری لا لیتے کھرم بدمتک چابا کو نون بدمتک چابا سجدہ تا بدمتک چابا نی بدمتک چابا ہائی بدمتک چابا مفو امفو بلیتی الا اللہ اللہ کا فرم ہنہن بغمبا ناہن بغمبا واہن بغمبا مانگن بغمبا کرامت لیتے الا اللہ اللہ کرتا ہے انا بابو کو پی بغمبا اوا بابو کو پی بغمبا انا کھلہن بغمبا ننگتھو پھم پی بغمبا ننگتھو اوہن بغمبا مپو لا کنامت لیتے الا اللہ اللہ کرتا ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کی رسول means پاوبا انی تھوئی لا الہ الا اللہ اما محمد الرسول اللہ اما لا الہ الا اللہ دا پی با ارتھام سنگ میننگ سے مسیح کدائی دائی کوئی نمک پھولو تو گدہ گیا ہے مطلب محمد الرسول اللہ دا قرآن کری ہائی اللہ بنصیبت عربدی محمد کی تم الو اللہ دا ایمان پر ابدی اللہ کی حکم دو
kanagi yathangda pautak chatkani Muhammadur Rasulullah gi yathangda magi litlamda magi khongunda magi adum naqsh qadamda chatkani Allah gi سارے عوامر سارے عمل پنمک سے اللہ کے رسول کی طریقہ دا عمل سنگھ پانکھو کنی ادوبنی لا الہ لا پدمتی چابا مپو کنامت لیتے الا اللہ اللہ کھتنی سنہ کرے ہری اللہ کی عبادت تو روحائی اللہ کی عبادت تو کنا کی طریقہ دتو گنی محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے ماں کی طریقہ دتو گنی تمہیں قرآن نا ان کنتم تحبون اللہ نہ کوئی اللہ بنوں سیبتا رب دی فتبعونی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایگی محمد ایگی اتباع تو ایگی تم اللو محمد کی تم انگرگنا عملو اللہ کی منع تک کری اویگنی کری اوی تائی مکھاگے آیاتنا یحببکم اللہ نہ کوئی وہ اللہ نمسی بھی نہیں سین نماز سولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ دا نپی تھیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ دا نپی تھمو قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ دا ماں باپ کی خدمت تو قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ دا جو بھی عمل سندو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ دا تاخربا مانک کی بتا رگا دی ہر با عمل دو مدو کی دو اللہ نہ قبول تو بہن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ دا کی ان کی بتا رگا تھیکو کی بتا رگا دی عمل دی توی ہائی نی توی مسلم اب کے عمل دو اللہ کی منافتی ہوئے اللہ دا محبت ہمیں حضور کی تم اللہ اللہ نے ننسی گرب بندہ بندی سندگی مکھتا امکا اللہ تبارک تعالی مپو مہانا ہراؤ پہنچے لما پیرے لاستا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَيَغْفِرْ لَكُمْ غفر یغفر کوپی ببو کوئی معاف توی ببو کوئی معاف تورنی کوپی رنی لکم نکھوئے گی ذنوبکم ذنبن ایک گناہ ذنوب گناہ میا مما ذنب ہارگنا گناہ ما ذنوب لاغنا گناہ میا مما ہت لئی با گناہ کدی مکتو سمندر کی کنگوندگی ہے نیام با گناہ اوئے بسو کوپی گنے سبحان اللہ کوپی گنے قرآن وعدانی قرآن کریم فرقان حمید وعدانی ای کوئی کی زندگی کی پنسی مریل چمہن چی انشاءاللہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ دا لے لی با پنسی مریل دو مدو کی دو کامیاب زندگی نی مائی پاک پر زندگی نی امسوں اللہ تعالیٰ نا وعدہ توبیرے گناہ خود میں کوپی گنی ہائینا انشاءاللہ ادو کی دروازہ ادو کی تھونگ دو دا امائی دو نیچے میں چل سنگ چنگ سی اپائی بل چلاؤ سنگ ادو کی تھونگ دو دا چنگ سی کرم با تھونگ ہر عمل خودی مل آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طریقہ ہو سنت کی طریقہ دا اوہی بدو ادو کی دو دا ایک ہوئی چنگ سی انشاءاللہ کر لیتے ہیں آئی شوق دے گی سائی یعنی ادنا
اللہ دا ایمان تھملبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان پورا ابا ماگی امت اویربائی کوئی خودی مقصے موت کی پنپم بھاؤ بدا کرم بلنبی دا چت لگا مائی پاکر دا گیا ہے متم دا حضور کی لکلم دا چت لگا مائی پاکر نے نسی نہے کی ممانگ مغرب نماز کی اذان کی نہے کی ممانگ دا ہوٹل مدا چاہ تھک پر چنگے چاہ تھک پر چنگ با متم ددسو نپی خواتین مسلم چنورا چاہ تھا اگر لئی رمی مچا اپیپا اما انی ایک کوئی دفہمی ایکوئی اہمنی چاہ پورو نہتن ایکوئی نگائی ادوگی چینون دودا نپی مری منگا امسو ہوٹل دودا چاہ تھک پنی ہائینا چنگئی پھمی کتن سینیار اوئی ربی نپی اما ایگا فیس تو فیس مانگ مانگ انجن نبا یا نت نبودی نتی ایک انٹھوک پدا ادم اوئی کی ارے خدا کی بندی مہاگنا انٹھوک متم دا ماگی مانگ دا پھم دیبا قاری شہاب الدین ایک عالم امگی حیثیت پھم دی بنی خدک تنگ اکائی پھرو کھمگا مہاگ لیتھو کھو نترگ ماگی ممائی دو لک تھا کھو مانا لک تھا دے این لک تھائی مانا لک تھا دے این لک تھائی ما کھوئی گی چنگت متمدن ننگائی باواری اما سارگ چنگت کھبا پھم بپاو بدل لوئی دے ادو گی واری دو ادم ننگائی ادم مسائی اینون دسو اینگئی امسون اینا امکا لک تھرم بدگی اونکر لگا این کی متم دا مدو گی دو اینون سیدنا ندرگا ای کدو نتے اینی تھاموئی دا جلالی اما یام اینون اینی تھاموئی دا ای کھلمی مکوئی سیگی مناک سیدہ نہتن لیپ لگا نکوئی مسلمان نپی نتبرا اگر نکوئی نا ہوٹل در نا ساتھ پتھول پیا بگی قرآن مسلم حدیث اسلام نا ایا و پی بتار بدی متم منگا گی نماز سونا نبگی دا متم مسجد چلو حیرم گلی جنازہ کی نماز سونا نبگی دا مکتا چلو حیرم گلی عید کی نماز سونا نبگی دا مکتا ادگاہ دا چلو حیرم گلی نسی عید کی نماز سونا نبگی دا سے اجازت پی دبا جنازہ کی سے اجازت پی دبا متم منگا کی نماز سونا نبگی دا مکتا مسجد تھوک پگی اجازت پی دبا سینا پروپ نی سینا دلیل نی پردہ فرض نی نہ کوئی گی نہ تھکتا فرض اوئی با پردہ کدائی نہ تھرم میں ہوٹل نہ کوئی نہ آگا چاہ تھائی بسے نہ کوئی گی نوا نوا تو کرائی نہ تھرم بنو ہائی گے کھلی ادبو بریک کھدک تنگ ای تورگا ای مکھوئی گی ہدایت کی دعا پکنگ تورگا ای تھوڑا کی ہوٹل لگی مسلمان خواتین سن خدا کی قسم روز قیامت کی نمت کھنگنی بے پردہ اوئینا مپان دا پیلی لیبا ہوٹل دا چنگ لیبی امدی ماگی موانا ہوٹل دا چنگ مگی امدی چاہ تھک پگی اجازت پیلی با ادو منو پان ننگ سو کھنگنی ننگی نپی ہوٹل نہ تھا دو آگا ام سن پھمہر لگا چاہ تھائی با ننگ سو کھنگنی روز قیامت کی نمت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ قرآنی یند لیو پردہ کی ساتھ لیو
nupigi chaningba thakningba khudingmak adu lauriba nupaduni isu tawba ngamdabsi maram karigino nungsikhrabi nupi seba tawribi magi awat khudingmakto yengganbiyu chaningbadu thibiyu thakningbadu thibiyu aduga bibi nangdi pardagi manungda rani ama oina leigadaba nupini ai khakki seba tawgadaba aina nangbu nungsini engadaba nangnasu aingonda nungsini engadaba aikoi ani khak ingnaba yagani hainaba yagani ngangnaba yagani atai ama phoba yade aduna maram orga nangi kwa nangi tal nangi cha loina maktu aina pura isini silaire nang phaklang marina koisallaga leibai yumgi pardagi manungda maharani amoina layugo bibi aduga ai changakani ai bu engu thokini ai bi engu aina changakani nang bu engani ai koi ani numsi ne punsi le minasi nang bahar ki zindagi ro uruno bahar da nang thoguno bahar da nang chatluno chatpatare naqab ke sath parda ke sath chatlu naqab parda natabada thogo so maina lauri bu nupa phasana intizam to bi bataragadi hotel yo thora isi yo thora kadar nahi pae chunav se wakhal khalhosi ko icha po aga pali bi nupi adu jahannam gi mai gi da chakhina na bagi namakta tharang to bi ganu ho na bi ganu makhoi di gyan ta dabini makhoi di akal la na piragasu nupa ge akal ge nupi ge akal ge man na de nupa ge akal na mapung phai nupi ge akal na tangkhai na mapung na khan ge da ba adu gi yo ngam ba ho na de aduna kem na lan khraba kem ukmon na khrabano no aga kheraga hotel manung aduna pham laga loi na bakar nazar takrai na raga eng na raga u na raga pham na raga Allahumma fadna amin Amin. ai koi khudi makmu madugumba harkat madugumba labjat madugumba niti niyu maduri Allah hifazat to bisar Amin. tasi ma indoli te michal sing nupi amagi mai poire maha khangeli phi angobana magi mathakta kupsalli akoi bada mi sulai mayat ki manakta mi sulai kadai dagino khanghodana sang khrabal lil ama jiri changal aga nupi mayat adugi mangak samduda lil gi machil aduna maya aduna che arga aikoi gi ngak samda rumal epado adun to e daga lai grene mayam ki hai kari lil chikhe ulama alim singh ahlaman singh kaujalli mayat sigi mangksam da lin chi age ekhre iru bagi matam oire gusal gi matam oire kam tawni alim singh Allah da dua tawi Allah gusal gi matam ni lilsi chathohan ko mayat gusal tawge dua qabul oy lil aduna mayat ado ci ambadu madugi thado amaga chakhre gusal tawre kafan sede nasagi lil do amuka changalla e lindo muka changalla aduga mangsam madu ci age e khire mi khudi moksi angapagi taadu ki hal loya makin amakka walama dua tawi Allah da Allah janaza gi matamni maha ki janaza suwange
lil si amata thohan ko dua qabul oi lil thokre janaza namaz sol loi baga lil amuka changjal lai mayat ki mangsamda chi age ekhi iroi nana dafan da yaw khre lil do dafan da yaw khre dafan tawbul loi raba matungda makhoi imung manung singda hangba matamda imung manung sing aduna jawab tawrai oiriba condition do masigi maramdagi oiba oigani Allahu Akbar Allahu Akbar azan lawi matam da nupi se makok tagi khudai mareng banda leiba matamda azan lauri haibagi wakhal duda khudai duna makok adu khumjanba sam adu khumjanba adu gidu mangon sigi amal si leihide makok hangdoi do dum hangdoi masam hangdoi do dum hangdoi adu gi maramdagi mahak siraba matungda linna chikpoi gani asing bamaksu madugi maramdagini ima indoli chimni chal sing wakya nakhoi gi mangda tahalle nakhoi gi mangda tahalle nupi gi sam hangdo payade nupi gi sam pardani masa jaise aikoina koktagina khong phawbase nupi gi pura pardani mit ani phat payagani amasung khong khut ani haiba ahum sikhat pri oiba yagani atai loina maktu pardani hojik parda haiba sida amna lose oiba amna hohok lauba Allah gi manata Islam da karam babu tarji pi karam bada wek oiba ge hai matam da hohok launa lili bi naqab haq li bi puri lili bi adugi nupi dugi thang to madugi Islam da yamna wangi type oina pura napchal laga magi figure khudimak utpa sotowa adudagi di masai ho kauna licharaga magi namuna nam nishan ama pawba khangdaba aduguma pure lili binu pising do madugi du Islam da thak yamna wangi amasung Allah amasung Rasul gi pauta ki manungda hariba potu achauba amal amani Allah Taala na madugi zariya dagi jannat nasib oihangani inshallah adu nasaiya hai griba thangriba mangaksamda lilna chikhi sikarino hai matamda mana partabu wawoirudaba magi makoki samdo madugi du khumdangadamne nupini nupisi urdu da aurat hayeba satare aurat khumba faraz ne haidrane namaz manuma pan thiba matamda satare aurat farazni aduna aurat aibadi parda bu kawi sendo unu sadu unu Allah na Quran da hadis da nupi parda gi manung da layu thok pataraga na naqa luz oiba nataba tight oiba nataba ho lawa litlu nahaki adugumba batangi pura niti niyom khangba adugumba naqab hapunu selunu litlunu ho lauba adugidu litlaga thoko ingak matamda kananasu madugidu khangba ngamdaba habidi body gi condition khangba ngamdaba adugumba naqabtu upaga chaliba adu tight oina chelaga chaliba ani makse Islam da ngasai ho launa litido adugiduna thak wangi
hariba condition se ontho hodaba taraba fashion gi line amada naqab sizin nakiduna ngasai gi mong gi tawhiba taragadi Allahumma hafazna aikoi busu nakoi busu Allah ne hifazat tawgi sanu fataba harkat kayadagi luz oina se charabasu aduga pura free oibadagi di aduna amuka thamta wangi free oina khudai macha ma haplaga chatpadagidi masagi naqab hapaga chatpaduna amuka phawaheli آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نا شب معراج کی اہنگا اللہ نے اینگو دزتو اینگو جہنم دودے اینگو اینگ کی بمتم دا مسلوائی سمدو پورا متھت سمین چنکھت لگا دزت ادوگی منون ادو سم ادوگی دنا یانکھت لگا پل لگا مخاسو متھتسون ایک اوئی چاروں طرف مئی دزکی مئی ادو مین چا اگا امت نپی کانگو دزکی مین چا اگا لیہو وسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکھرا بری کو امائی دولی چیم چل سنگ لاری قیادہ لاکھرا بنی لاری قیادہ ایرہ بنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے اہندہ ماں امن نپی مکھئی لوائی سمدو یان کھلگ دوزر کی مرنگا مئی تھاہوں و مدی عذاب تو گی ہو سے مسیح حضور کی ممی لوگ رکھرا بنی امسو مرائی تو اندو مدوگ دو چنگ تو آگا متت یان کھلگ عذاب تو ہوگا اور رکھرا بنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا مکھل ادو مطبان تب پل لرگا عذاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا اور رکھرا بنی مہانا معراج کی کھونچت ادو کی دو لوئی رب متنگا ماں کی میوم دلے پمتندا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مما نپا حضرت علی کرم اللہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا مکوئی انیمال حضور کی یمد لائی لاک متمدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلت لے رمی مچانو پی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نا مپا کپدو او متمدا مپا کی منات چنگل لگا اپاگی ہوا مصیبہ کپلی بسیبو کری گلو اپاگی ملو دگی پیتاری بسیبو کری گلو پیند بنونگائی تبا عوابا کری لئی بگے اینا ہنگ متمدا مئی چانگ امگر لوئی ننا آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نا جواب توکی ماگی مچانو پی فاطمہ تو زہرہ دا بیٹی فاطمہ نسی این ایگی متگی پیتاری بسے اتائی ای تھکت نوائی تبگی چاننگ با تھننگ با واق پگی لئی تبگی آوانا تابگی امتنکتے این شب معراج کے اہندہ دزکتے ایک ممتمدہ ای جو امن نپی کیا گمبا لوائی سمدو مدو متھتے یانکھر لگا عذاب تو ہوئی مدو ای ملو ورک پنی ادو اور بدگی ای ملو دگی پیران سے کندری بنی مدو اور بدگی ای کپلی بنی ای جو امن نپی سنگی کو دزکتا مئی چاہی سے ای جو امن نپی سنگی کو عذاب تو اسی ہائینا مکھوئی کی فکر دا مکوئی کی گمدہ مکوئی کی محبت تا ای متگی پیتاری نہائینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا متموئی سوکنا مچانو پی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا پودم کی ہوئی ماں سنگ کنانو کپلی سے ہوئی چیمی چل سنگ نہ کوئی گی حرکت اون بدگی امدی پرداگی ستیم دو مدگی دو پھت بدگی حضور کی ممی تگی مپی تاہن بسے مسیح سی توحیب تھوکلا تاہن مم دھوپرا تاہن لویسی حیب تارا بدی حضور کے اپام بکرینو قرآن کے اپام بکرینو اللہ کے اپام بکرینو پرداگی منند لیبا تھو اگنا برکا نقاب تورگا چپا مدنیا اللہ مسلم اللہ کے رسول کے اپام بسی ادنا مرم موئرگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا مچائی کے مفاطمہ دا اسی کی مرمدگی ای کپلی بنی ہائینا پودم کی اللہ تعالیٰ نا ای کوئی خدمت حضور کی امت سنگی منونگ چلہن بیدنا نصیب ہو بھئی ہنگی بسے لاکھ شکر دی بنی اسرائیل کی نبی کیانا محمد کی امت کی منونگ پوپیرم نبدی یان فرم گنی آئینا ہائی گھریبنی مچندگی تھو گھریبنی دعا تو گھریبنی امت انکھری لیتنا اللہ کی مناکت وانگی
kuntum khayru ummat ayna Quran da lawar karabani na koi di behtarin ummat ayna adugi manung chandana bagi damakta man ahabba sunnati faqad ahabbani jisna Muhammad ayyi tariqa Muhammad ayyi sunnat pu nungsiba taraba amal to tarabadi amoy bamag adugum banupa adugum piduna Muhammad aybu nungsira bali wa man ragiban sunnati ay sunnati mamay lay thokraba ay sunnat ko thado kraba ay sunnat ko ada taw kraba ay sunnat ko thawai thawsa kraba aduy bada tarabadi faqad ragibani Muhammad aymondagi mamay lay krabani Muhammad ki tariqa da lenda punsi do madugi do huzur dagi mamay lay thokrabre jab huzur dagi mamay lay thokrabo umar nu palu pido roz hashar ki numitta huzur sallallahu alaihi wasallam ki mangda le pangam rai pai per chinaw si ai gi di so kam mo le pangam mo aduna ai koi khuding mak ki punsi ai koi khuding mak ki amal huzur sallallahu alaihi wasallam ki tariqa da tahan chi inshallah bor la ka daure goina somda fazana mamai da su makhut da su makong da su goina gi numitu gi goina ni do loina te jali Allahu akbar azan lawe bor yoratri goina kari hai azan lawe namaz hol gari Allahu akbar azan laure borsi oratri goina na ai namaz son khige ima namaz suni mama kari hai beti nangi namai da tai mado madu wazu tawada ising na changrani nakutto ising na changrani nakhongdo ising na changrani bor yojalla ani nang namaz soluno mama na hari miko namaz soluno machanu pina kari ai nai ima wazu tawba matamda ising na mai chang thoki batar basu khukong chang ki batar basu amat tai bi ai namaz kaza oi khragadi man taraka salah mutaammidan kana guman namaz matam amabu khangna thado patar abadi faqad kafar mahakna kufur tawrabani haibadi islam ga maga mari leina re hai kre Allah Islam ga maga mari leina re hai kre amakka anis hadis takari piri man taraka salata hatta mada waqtaha thumma qada udhiba fi an-nar huqba wal huqbatu 80 sana aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam namaz matam oire dunya gi thabakta lukhi badagi namaz qaza oi khre qaza sole udhiba fi an-nar huqba huqab ama jahannam da azab to ganai ne والحكم 80 سنة حكم امسی کیانو چہی مرفونی دنیا کی چہی لسنگ امگا آخر کی نو مگا چپما نگری سنگی حساب تو چہی مرفو امسن امو کے حساب تو متمدہ 2 کروڑ 88 لاکھ قضا نماز ولی بنو پال کی دو جہنم دتا رودر سے کروڑ علی کا لاکھ مرفو کے پان جہنم دتا نے قضا تو بنو نماز تھادو کرو ہائی بلی میں ادو نسائی گوئنا تو مدو مانا گوئنا اوئے لبا ادو کی دودا نماز کی متم اوئے پدا ای نماز سون گے یہ ہائی لکشی ندی ما بالک تک ما نماز سو لگلا اے نماز پابندی تو لگلا اے کرم نماز الصلاة معراج المؤمنین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مومن کی معراج نماز سولے بکوئی نادو معراج نماز سولی اللہ کی ملاک اوپر نماز سولی ادنا نی مہاگنا کوئی نہ کوئی بمتم دا بور یورتری نماز کی متم دی اوئے رے اما ای نماز سون گنی ایمان سون گنو حیل سو ای نماز سون گنی ممانت
تو نماز سولنو نماز سولگنو مما نتنگی یاروی اما نماگی متمنی ای نماز سولگی نماز متمما خنگ خنگ قضا تو بدی ادوگی ہوگی مانگ تھنگری وافم کیا کو مدو مدوگی دو ادم تھمے ادوگا مسائی گوینا دو ماگی انمنا ما چنجن کرے وضوگی اسنگ لورگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ سو اللہ کا مکھوچی حمد پو مطلب صدا عرش کی مپو زمین آسمان کی مپو تھا تھوان میچا کی مپو عالم نسنگ تراغ نپان کی مپو اللہ اکبر خوش ہوئی گئے اللہ حلاو کرے ماگی نوائے بنسیگی گویناوی بگی پنسیدہ گویناوی بگی حالت اسیگی صدا نماز کی متم ہوئی رے اللہ کو انبگی متم نہیں کوئی امفاوائی درکار نہ تیرے نسی کھل لگا مہانا بسم اللہ سول لگا وضوگی اسنگو مدوگی دو بسم اللہ الرحمن الرحیم سول لگا مکھت اہم لگ چامک متم دا اللہ خوش ہوئی کرے اللہ حراو کرے وضو مکمل ہوئی رے مپون پھانا وضو تورے ادوگا متم دوگی نماز ادوگی نیت ادو مدوگی دو تورے اللہ اکبر نماز سون بہو کرے نماز سون بہو کرے رکو لائے امسون سجدہ دا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اہم تلاوت توبل لوئے رب متن دماغی موت ہوئی کرے اللہ اکبر دیکھو بھائی ممانا نماز سوندنو سوندنی ماگی موت تم میں ننگی بورگا ننگا اونر روئے پنسیلے پنوئے روئے یم پان روئے ماگی منائی بکت تم گھرے ممانا نماز سوننو ہائی بدو سوند بگی حالتا نپیدو سیگی بتا ربدی مہان متم امگی نماز سوندہ پتہ چل کھڑنی سوندنا حدیث تا کھنگ کھنگ مطلب مانگ نماز تھارو پتہ آرگا دی اسلام کو مری لئی ندرے ہے نا ہائے رے تو ماں اسلام نصیب کو گدرا کور روئے ادو ماگی ایمان نا ماگی یقین نا ماگی اخلاص نا ماں وہ قدار اندر چنگ بگے ہے مطلب نماز اندر چنگ گھرے نماز سولے ادو سبحان ربی الاعلی سجدہ دا تسبیح اہم سے ہائی رب متنگ دا مہاک شہید ہوئی کرے شہید ہوئی اللہ کی مائی کہی دا اللہ نے نمسیدنا گئنا دو شہید ہوئی پوکھرے دے ایمان جو نے چیئے میں چل سنگ موت کی پونگ پھمسی ای کوئی نہ کھنگ بنگم بناتی نے جو عبادت کی متم یو پدا کت ادا تو ہو جیسا بھی حالت ہوئی سنو فاتوہ دلائی سے کری لائی نپی سے انگانگ اونرے انگانگ سی تنکھائیما مپاند تھوڑے تنکھائیم منونگ لئی مسادتی یعنی ایک شاوبا اوابدی اوئی دے ادو نمازی متم دی اوئی رے فاتوا کری ہائیوی نماز سونگدم دی فاتوا کری ہائیوی نماز سونگدم دی ممون دا اواب لئی طلبا کیسو لئی طلبا تارگا دی محال اشارہ نہ جیسا بھی حالتا ماں نماز سونگدم دی نماز تھا دو پگی ممون دا نماز قضا توگی سزا پھنگنے آئے کہ اللہ گروا پھنگنے ہوا نماز سونگدم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر اوئی بھنگ نماز سنا اچوپا اکائی کی کھند بتھو تھوم پلمتگی نائی ہے جو قرآن فاتوا پی قرآن دلیل نہیں پائے پنچناو سی اکائی بکلائی دگی لاکنی نماز دگی اشائی واگی خدمت کرم دتو گنی نماز دگی اینو پی کرم دتھم گنی نماز دگی اپاگی خدمت کرم دتو گنی نماز دگی اماگی خدمت کرم دتو گنی نماز دگی نماز اہنگ نماز سول لبا نپا نپی دو انشاءاللہ نماز نمون تنبی تو گنی تعلیم تو گنی نپاد نا سننا نماز نا اسننا ننگی نپی تھنگدن اسننا ننگی نا چاپالون تو گدن اسننا لوئی نماز ادو گدن ممون دا نومگی کھجی ادو کھنگل کری تعلیم تو کنے اہنگ نماز سول لبا ادو کا اسیب نماز سولے نے ادو وی بتا رگا دی ہنگل کنی چیرون سو ممون بریک لئی ہوئی مما مپا کی خدمت کی بریک لئی ہوئی
nupi angangi ngang ba chaibagi break leiroi maramdi namaz do Allah gi manakta yaude Allah gi manakta yauna na bagi to kari shartano ikhlas Quran na kari hairi ya ibadi alladhina amanu یا عبادی الذین آمنوا ای بندہ ایمان والا سنگھ ان ارضی واسعہ ای زمین سے پاک چوبنی فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ نہ کوئی ایک کے عبادت توین اللہ نے قرآن نہائی رہے ایک کے عبادت اللہ کھک کی عبادت توبنگم بندہ بندی دو مگی نماز دو اللہ کی مناتے ہوئی نماز سنمتم دا اللہ کی نماز سنمتم دا نماز ادودا عبادت ادودا اتو پیوہن بتارگدی ادوگم نماز دو اللہ کی منع یودی روز قیامت کی نمیت اللہ نہائی گنی بندہ ننگ نماز سولہ پر سولئی بندی ننگ نماز سولہ پر سولئی او ننگ سولہ پر نماز ننگ سولہ پر عبادت ادودی ایگی نتے ایگی عبادت تو امتم دا ننگ کری کری ننگ کی بگے کری کری کھن کی بگے دکان کھن برا لو کھن برا فرام کھن برا بزنس کھن برا کاروبار کھن برا ادوگم بوکھن سنگھ ادوگے ایرویننا سون کی بر نماز دی ایگی افہمدہ نماز ادوگی ممن لیتے ممن لوگے ہائی بتار دکان لگی لو ننگی کاربار دگی لو فرام دگی لو دگی لوینا اللہ نا ادوم دے انتھور انیب ادوم دے انتھور ادور دی ایکوئی نماز سنگھ دو مدوگی دی ہنگ نلائی برا سین نلائی برا ہنگ نلائی ترے اسی بگی مونگ امد لائی رے ادنا مرمم اوائلگا اللہ کے اکابرین احمد صحابہ سنگھ ولی ولا سنگھ بزرگان دین سنگھ نا نماز سون بمتم دا اللہ کی نمک سولی ادوگا دنیا چنجل لکمتم دا نماز کی نیت تو تھگائی کی مرم دی دنیا کی وہی سون بتاگا نہیں سمینا نماز نیت امدہ ہم پھترا نیت توڑگا اللہ کی نمک تانن وہ لرگا ادو میں نے نماز سون کی ادنا نماز ہے نماز سے ارائیب عمل نتے یا اروب عمل عملی حریب نماز اسیدگینی لوئی نمک حرام حلال جائز ناجائز لوئی نمک لاکھ دوری سی ادنا مرم بوئرگا ایکوئی خودی مکتا متم منگا کی نماز کی پابندی توفم تھوئی لوئی ننا پابندی دو کی ساتھ ساتھتا اللہ کی مناتا ہن بگی متم یورکتنا ہن بتار دی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قبر دسو وار روئے حشر نشر دسو وار روئے یا امنا ننگائینا اللہ پاک جنت الفیدوس کی مقام ادو کی دور ایکوئی کریم کی ارائے بکت نصیب اوہن گنی اللہ نوہن بھی سنو آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد